isi turimo kwigaragara bitandukanye n'uko ikora. Ibihugu byinshi bikomeye ntibiyoborwa n'abayobozi ubona kuri televiziyo, biyoborwa n'abantu utazigera ubona, amazina yabo ntazigera agaragara ndetse n'ibyemezo byabo ntibisobanurwa. Iyi ntambara ivuze benshi batekereza ku ntwaro kirimbuzi, imbunda, imodoka z'intambara ndetse n'indege zirasa, ariko intambara nyinshi z'ingenzi ziba zararangiye mbere y'uko imbunda zirasa. Uyu munsi tugiye kwinjira mu isi itagaragara, isi y'ubutasi, isi aho ijambo rimwe rishobora guhindura leta, isi aho amakuru aba intwaro ikomeye kurusha bombe. Ibihugu ugiye kumva uyu munsi bifite ubushobozi bwo gutsinda intambara utazi ko iri kurwanwa. Niba watekereza ko intwaro arizo zigenzura isi, itegure gutungurwa. Nk'uko bisanzwe mugiye kubana na Ndayishimiye Jean Claude. Mbere y'uko tujya ku rutonde rw'ibihugu 10 biyoboye ibindi mu butasi ku isi, reka twongere twibukiranye icyo ubutasi ari cyo. Ubutasi si ugukurikirana umuntu gusa, si ugutega amatwi telefone ndetse si kamera zihishe. Ubutasi ni ubushobozi bwo kumenya icyemezo cy'umwanzi mbere y'uko agishyira mu bikorwa. Ni uguhindura uko atekereza, uko afata ibyemezo n'uko abona ukuri. Igihugu gishobora kugira imbunda nyinshi ariko kidafite amakuru kiratsindwa, ariko igihugu gifite amakuru menshi niyo cyaba gifite imbunda nkeya kiratsinda. Mbese ni ukubera iki? Ni uko intwari irasa rimwe ariko amakuru arasa buri munsi. Ku isi hari ubwoko butandukanye bw'ubutasi. Ubwa mbere ni ubwitwa human intelligence. Ahangaha abantu binjira mu bihugu by'abandi bakihindura inshuti zabo, bakabaho nk'abasivile basanzwe ariko bakorera leta zabatumye. Ahangaha umuntu umwe ashobora gusenya igihugu cyose. Ubwoko bwa kabiri bw'ubutasi ni ubwitwa signals and communication intelligence. Aha hifashishwa telefone, email, satellite na internet. Isi ya none ivuga cyane kandi buri jambo ryose rirumva. Ubwoko bwa gatatu bw'ubutasi ni ubwitwa cyber intelligence. Kwinjira mu miyoboro y'amashanyarazi, mu mabanki ndetse no mu gisirikare utigeze ugera ku mupaka. Intambara y'uyu munsi ntikeneye abasirikare benshi ahubwo ikeneye abahanga. Ubwoko bwa kane bw'ubutasi ni ubwitwa psychological warfare. Iyi rero niyo mbi kurusha izindi zose. Aha ni ugutuma umwanzi atizera ubuyobozi bwe, ni ugutuma abaturage bagira ubwoba, ni ugutuma ukuri gupfa buhoro buhoro. Iyo igihugu gitangiye kwanga ukuri kiba cyamaze gutsindwa. Ese kuki ubutasi buruta intwaro? Intwaro zirasa intambara ariko ubutasi niburasa urusaku. Intwaro zica umubiri ariko ubutasi bwica ibitekerezo. Niyo mpamvu ibihugu bikomeye ku isi bishora miliyari nyinshi mu butasi kurusha no mu mbunda ubwabyo. None ubwo tumaze gusobanukirwa icyo ubutasi ari cyo, ni ikihe gihugu gifite ubutasi buteye ubwoba kurusha ibindi? Ni bande bayobora isi batabanje kwiyamamaza? Reka duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga igihugu cy'Ubudage. Mu by'ukuri Germany si igihugu kivuga cyane ku butasi bwacyo, ntigikunda kwiyerekana ndetse n'ikigira amagambo menshi. Germany ikora irareba ikitegereza, igatega amatwi ubundi kubaka ibintu byayo mu ibanga. Dore inkomoko y'ubutasi bw'Abadage. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, Germany yize isomo riremereye. Yize ko imbaraga zitagaragarira mu rusaku, ko gutsinda kandi bidahura mu kwigaragaza. Nibwo havutse Bundesnachrichtendienst, izwi nka BND. Ubu ni ubutasi bwubakiye ku kintu kimwe, kumenya byose ariko ntuvuge byinshi. Uburyo bakora, Germany niyo ishingikiriza ku bikorwa bigaragara cyane. Ntibakunda ibikorwa by'amayeri ateye ubwoba ku mugaragaro, ahubwo bubaka system zo gukusanya amakuru, zo kuyasesengura no kuyabika igihe kirekire. Mu gihe ibindi bihugu bihangayikishijwe n'ibibi uyu munsi, Germany ireba ejo n'ejo bundi. Aha kandi bafite surveillance nk'umuco. Muri Germany surveillance si ikintu kidasanzwe, ahubwo ni umuco w'igihugu. Telecommunication, international traffic n'amakuru mpuzamahanga. BND ifatanya n'izindi services zikomeye ku isi mu buryo abantu benshi batigeze bamenya. Iyo hari amakuru akomeye anyuze i Burayi, hari amahirwe menshi ko Germany yayabonye. Germany ifite isura y'igihugu cy'amahoro ndetse cyubaha amategeko, ariko inyuma y'iyo sura hari ubushobozi bwo kumenya byinshi kurusha uko abantu babitekereza. Ibyo ntibabikorera gutera ubwoba isi, ahubwo babikorera ngo bagire control. Hari ibikorwa byinshi BND itigeze yemera ku mugaragaro, ariko ibimenyetso birahari. Gukurikirana imitwe y'iterabwoba no kumenya imigambi ya politike mu karere kose k'Uburayi, ndetse no gutahura amakuru mbere y'uko agera mu itangazamakuru. Germany ikunda gutsinda itavuzwe. Ku mwanya wa 9 turasanga United Kingdom, ubwami bw'Abongereza. Mu gihe ibindi bihugu byubaka ingabo, Ubwongereza bwo bwakomeje kubaka uburyo bwo kuyobora isi. Ntibatsindaga intambara kubera imbaraga z'imbunda, ahubwo bayitsindaga kubera amakuru. Dore inkomoko y'ubutasi bw'Abongereza. MI6 yavutse mu gihe Ubwongereza bwari empire. Iyo ufite ibihugu byinshi uri gutegeka, ntushobora kubigenzura ukoresheje ingabo gusa. Ukeneye kumenya ninde uri kukurwanya, ninde uri kukugambanira, ninde ushobora kuguhinduka. Ubutasi bw'Abongereza bwavutse bugamije ikintu kimwe, ari cyo gutegeka utagaragara. Aba bakoresha intelligence nk'umukino. MI6 nigeze ikora ubutasi nk'abandi, ahubwo yabufashe nk'umukino w'ubwenge, amayeri, diplomasi, manipulation n'imibanire hagati y'abantu. Aha niho James Bond atari inkuru gusa, ahubwo ni ishusho y'umuco. UK ifite ikibindi bihugu bike bifite. Network mpuzamahanga ishingiye ku mateka, Commonwealth, ambasade, ubucuruzi n'itangazamakuru. MI6 ikorera abantu bake batekereza. Iyi nkuru ivuzwe i Londres, hari amahirwe menshi ko yabanje kumenywa. Ubwongereza bumenyereye gukina n'amakuru, si uguhisha ukuri gusa, ahubwo ni ukugena uko ukuri kugaragara. Mu ntambara z'iki gihe amakuru niyo ntwari ikomeye. Ibyo MI6 bizi kuva kera. Mu by'ukuri UK ntikeneye gukoresha imbaraga nyinshi. Ifite itangazamakuru rikomeye, ikagira ururimi rukoreshwa ku isi, ndetse ifite diplomasi.
ubutasi bwayo buba mu magambo, mu masezerano no mu byemezo bigaragara nk'ibisanzwe. Ku mwanya wa 8 turahasanga igihugu cy'Ubufaransa. France ni igihugu kivuga ko gishaka amahoro ariko kigategura byose. Ni igihugu cyamenye kare ko ushobora kuyobora isi utagombye kuyirasa. Dore inkomoko y'ubutasi bw'Abafaransa, DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Iyi yavukiye mu mateka akomeye y'ubukoloni. Iyo ufite ibihugu byinshi wigeze kuyobora ntubirekura burundu, ahubwo uhindura uburyo. France yahinduye ubukoloni igira intelligence. Afurika ni umutima w'ubutasi bw'Ubufaransa. Nta gihugu na kimwe cy'Iburayi cyumva Afurika nk'uko Ubufaransa buyumva. Politike, ubukungu, ingabo n'abantu. DGSE ikora cyane aho isi itareba cyane, aho abaturage benshi ba Afurika batekereza ko ari ibibazo by'imbere mu gihugu. Akenshi haba harimo ukuboko k'Ubufaransa. France ntitegereza ko ibintu bibaho, ahubwo niyo ituma bibaho. Guhindura ubutegetsi, gushyigikira bamwe ndetse no gusenya abandi. Si buri gihe binyura mu masasu, akenshi binyuzwa mu masezerano, mu nkunga ndetse no mu bwoba. France ifite ambasade nyinshi. Ni abantu bamenyereye ibiganiro n'ubushobozi bwo kwinjira aho abandi batinjira. Ku Bufaransa aho diplomasi irangiye ubutasi buhita butangira, aho ubutasi kandi burangiye diplomasi irasubira. France ntikunda kwitwikira cyane, igaragaza ko iriho, igaragaza ko ishaka inyungu kandi yiteguye kuzirinda. Ibi nibyo bituma DGSE itandukana n'abandi bakorera mu mwijima, kuko yo ntigira ubwoba bwo kwigaragaza. Germany ikora bucece, Ubwongereza bugakina n'ubwenge, France igakina ku mugaragaro. Ku mwanya wa 7 turahasanga igihugu cya Iran. Iran si igihugu gihubuka, nigira ubutasi buvugwa cyane ndetse nigira ibikorwa bihita bigaragara. Dore inkomoko y'ubutasi bwa Iran. Nyuma y'impinduramatwara yo mu 1979, Iran yemeye ikintu kimwe gikomeye: ntiyashobora gutsinda isi ikoresheje intwaro zisanzwe, ariko ishobora kuyihangayikisha, ikayicamo ibice, ikayinaniza. Nibwo Iran yahisemo kubakira ubutasi bwayo ku kintu kimwe: igihe. Iran ntirwana intambara zayo mu buryo buziguye, ahubwo izirwana ikoresheje abandi, imitwe y'iterabwoba, abafatanyabikorwa ndetse n'abandi bantu bose yizera. Aho Iran igaragara nk'idahari, akenshi bihari cyane. Ubutasi bwa Iran ntibushingiye ku ikoranabuhanga ry'ikirenga, ahubwo bushingiye ku bantu, abemera icyo baharanira, abiteguye gutegereza imyaka ndetse n'abumva ko intsinzi idasaba kwihuta. Ibi nibyo bituma Iran bigoranye gusenywa. Iran ikunda gutera ubwoba itarwanya, ijambo rimwe, igikorwa gito cyangwa gutegereza gusa. Ibyo bihita bituma abanzi bayo bibaza ese barateganya iki. Uwo mwanya wo gutegereza uri kwibaza niho Iran itsindira. Iran ntigira urusaku, ntibakunda kugaragara mu itangazamakuru, ntibakunda guhakana cyane ndetse ntibakunda gusobanura. Bazi neza ko urusaku rwinshi ruca umuntu intege. Germany yaracecetse, UK yakinnye n'ubwenge, France yashyize imbaraga zayo ku mugaragaro, ariko Iran yo yaracecetse. Tugeze ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turahasanga Korea ya Ruguru. Korea ya Ruguru si igihugu gereranya n'ibindi. Ntigisangira amakuru, ntigisangira ukuri, ndetse ntigisangira isi n'abandi. Cyihaye inshingano imwe gusa: gufunga byose. Dore inkomoko y'ubutasi bwa Korea ya Ruguru. Korea ya Ruguru yamenye kare ko idashobora gutsinda isi ikoresheje imbaraga zisanzwe, ariko ishobora gutuma isi yose yitinya. Ukubaho nk'uwishyize mu kato nibyo bituma ugenzura neza. Aha niho ubutasi bwa Korea ya Ruguru bwubakiye: gukumira amakuru. Abaturage ba Korea ya Ruguru ntibamenya ibibera hanze. Internet irafunze, itangazamakuru rirafunze, n'amakuru yose arafunze. Iyo ugenzura amakuru uba ugenzura ubwenge. Ubutasi bwa Korea ya Ruguru ntibukeneye gukurikirana isi yose, bukurikirana abaturage babwo. Abantu bararebana, abaturanyi bararebana, imiryango iracungana. Iyo buri wese ari ijisho ry'undi, nta muntu n'umwe uba ufite umutekano. Ibi bituma igihugu gisa nk'igicecetse ariko cyuzuyemo ubwoba. Nubwo Korea ya Ruguru isa nk'iyasigaye inyuma kubera gufunga ibintu byose, ifite ubushobozi bwihariye: cyber intelligence, kwinjira mu mabanki, mu masosiyete ndetse no mu miyoboro y'amafaranga. Aho badashobora kugera n'ingabo bakoresha internet. Mu by'ukuri Korea ya Ruguru icyo ikeneye cyane si ugutsinda, ahubwo ikeneye gutera ubwoba, kugaragara nk'utiteguye kugendera ku murongo w'ibindi bihugu, ndetse nk'udashobora kumvikana. Ibi byonyine birahagije gutuma isi idashobora kuyirwanya uko bikwiye. Umwihariko wa Iran twabonye ko ari ugutegereza. Korea y'Amajyaruguru yo yarifunze. Tugeze ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 turahasanga Isiraheli. Isiraheli ni igihugu gito mu buso, ariko gifite ubushobozi burenze imipaka yacyo. Ntigikeneye imbunda nyinshi kugira ngo gitere ubwoba. Icyo gikeneye gusa ni amakuru, gutekereza mbere y'igihe no gukora ibikorwa byihariye. Dore inkomoko y'ubutasi bwa Isiraheli. Mossad yashinzwe nyuma y'intambara nyinshi zagiye ziburizwamo. Intego yari imwe: kumenya byose mbere y'uko ikibazo kivuka. Abayobozi b'ibihugu byinshi bibazaga uko bagomba guhangana n'iki gihugu gito ku buso, ariko bakibaza niba bafite amakuru ahagije. Mossad niyitwaza imbunda nyinshi, bafata icyemezo kimwe gishyira igihugu mu kaga. Ni abantu bazi gutegura ibikorwa neza, bakaba abantu bazi kwihisha ndetse bakamenya gutunganya amakuru. Ubutasi bwa Isiraheli bugera ku isi yose, muri Afurika, i Burayi, Aziya na Amerika. Aho ikibazo kiri hose ku isi, Mossad bihari, iteka yiteguye guhindura ibintu. Abayobozi b'isi bamaze kumenya ko aho Mossad igiye, nta muntu uba ukeneye imbunda nyinshi, ahubwo haba hari ubushobozi n'ubushishozi buhebuje. Isiraheli irwana intambara mbere y'uko ibibazo biba.
Ibi nibyo bituma Mossad iba intwari idasanzwe. Mossad ntibategereza intambara, baritegura bakayirwanya ndetse bakayitsinda utabizi. Tugeze ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 mu bihugu bifite ubutasi bukomeye ku isi turasanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. United States si igihugu gisanzwe mu butasi, ni igihugu cyubatse urwego rw'ubutasi rurenze ibihugu byose. Ntibakoresha imbunda nyinshi gusa, icyo bakeneye ni amakuru yose, kumenya byose mbere y'uko bikwira no kugenzura icyerekezo cy'ibintu byose. Dore inkomoko y'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. CIA yashinzwe nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. NSA nyuma y'itumanaho ry'igihe kirekire. Intego yari imwe, kugenzura amakuru ku isi yose. Buri cyemezo gifatwa ku isi hari amahirwe menshi ko kiba cyagenzuwe mbere n'abakozi b'izi nzego. Buri email, buri telefone, buri satellite n'ibitekerezo bitangwa online byose biragenzurwa. Ubutasi bwa Amerika si ugukora ibikorwa gusa, ni ukumenya icyemezo cya buri gihugu, buri kigo na buri muntu. Abayobozi b'ibihugu byinshi bibaza niba amakuru yabo yizewe, bibaza niba ibyo bakora nta bandi baba babimenye mbere. Iyo urebye uko Amerika igenzura ibintu ubona ko isi iri mu biganza byayo. Intambara nyinshi ku isi zitegurwa na Amerika biciye mu butasi bwabo, bagahindukira bakajya kuyirwana ngo bayihagarike mu buryo bwo kujijisha, byose biciye mu butasi bwabo. Nk'uko Mossad cyangwa BND ikora mu mwijima, USA yo ibikora ku rwego rw'isi yose. Tugeze ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 turasanga igihugu cy'Ubushinwa. China niyihuta mu ntambara, ntigira ibikorwa bihita bigaragara, ariko ikora buri kintu mu gihe cyacyo neza kandi gihamye. Iyi si intambara y'amasasu cyangwa misile, ni intambara y'ubutasi n'icyerekezo. Dore inkomoko y'ubutasi bw'Ubushinwa. Ministry of State Security MSS yashinzwe nyuma y'impinduramatwara mu 1949. Intego yari imwe, kumenya byose, kugenzura byose no guhindura ejo hazaza. Buri gikorwa cy'ubutasi, buri infiltration, buri economic influence byubakiwe ku gihe kirekire kandi ku buryo butagaragara. China ntikora ibikorwa byinshi by'amajwi n'amashusho, ahubwo ikora ibikorwa by'ubwenge. Abayobozi b'ibihugu byinshi bamaze kumenya ko China ikora ibikorwa byinshi cyane, ariko bitagaragara ndetse bitari mu itangazamakuru. Economic intelligence, tech acquisition na diplomasi y'ibanga, ibi byose ni intwaro y'Ubushinwa. China iriga cyane, ikagena ndetse ikabika amakuru, ikora ku buryo ejo hazaza hatangazwa n'uyu munsi. Iyo utekereje ko igihugu gito kitari ku isonga ry'intambara, kitagira icyo gikora, ukuri nuko kiba cyamaze guhindura byinshi utabizi. China irwana intambara y'ikoranabuhanga, amakuru n'ubukungu. Ntabwo icyo ubonye ari intwari ishyira ku mwanya w'imbere, ahubwo ibikorwa byayo nibyo bihindura icyerekezo cy'ibihugu byinshi. Tugeze ku mwanya wa 2. Ku mwanya wa 2 turasanga igihugu cyateye ubwoba buri wese. Icyo gihugu nta kindi ni Uburusiya. Russia ntabwo irwana nk'abandi, ntibakeneye gutsinda ku rugamba gusa, icyo bashaka ni ukugenzura umutwe n'icyerekezo. FSB na GRU cyangwa GRU n'izindi services zabo ntizikina umukino w'imbaraga gusa, zikina umukino w'ubwenge, amakuru n'ubwoba. Dore inkomoko y'ubutasi bw'Uburusiya. Bashingiye ku mateka ya KGB, bashyizeho uburyo bwo gukurikirana, kugenzura no gutera ubwoba isi yose. Amayeri yabo ni ugutuma umwanzi atizera ibyo abonye, ahubwo agahangayikishwa n'ibyo yumva n'icyo abandi bamubwira. Russia yagiye yiga uburyo bwo guhuriza hamwe, disinformation, cyber attacks, military feints, no kwirukana politiki z'abanzi. Niba ushaka kwiga uburyo intambara y'uyu munsi imeze, reba ibikorwa bya Russia muri hybrid warfare. Russia ifite icyo bita psychological destabilization, bashyira igitutu ku bayobozi, ku baturage no ku rubuga rw'itangazamakuru, bikabatera ubwoba, ubwumvikane buke ndetse n'amakimbirane. Iyo Russia ishaka guhindura icyerekezo cy'igihugu, ntibabivuga, babikora mu buryo butunguranye, ubundi abayobozi bagasigara bibaza uko byagenze. Russia kandi igira ibikorwa ku isi yose, ntabwo ubonye imbunda nyinshi, ariko buri gikorwa gifite ingaruka zikomeye. Abayobozi b'ibihugu byinshi ku isi bahora bibaza niba amakuru yabo yizewe, kuko Uburusiya bufite ukuntu bwinjira mu banga y'ibihugu mu buryo bw'ubuhanga cyane. Russia ihora iteza ubwoba mu mitima y'abayobozi b'ibihugu bikomeye ku isi. Tugeze ku mwanya wa 1. Ku mwanya wa 1 turahasanga the most feared intelligence power. Iki si igihugu kimwe, ahubwo ni uruhurirane rw'ibihugu byashyize imbaraga z'ubutasi hamwe. Ibyo bihugu harimo USA ikoresheje CIA yabo, UK ikoresheje MI6 yabo, Israel yifashishije Mossad yabo, France yifashishije DGSE yabo na Germany ikoresheje BND yabo. Aba bose bishyize hamwe bakora icyitwa the most feared intelligence power, igihugu cyangwa serivisi ifite ubushobozi bwo guhindura ejo hazaza. Ntibagaragaza byinshi, ariko buri kintu cyose bakoze gihindura isi. Ntibakunda kuvuga izina ryabo, ntiberekana ibikorwa byose, ntibakora ibintu ku mugaragaro, ariko bagira kontrole ku kintu cyose ushobora gutekereza. Iki bakoze kimeze nk'igihugu, gitegeka icyerekezo cy'amakuru, politiki na diplomasi ku isi yose, kugenzura icyemezo cy'abanzi no kumenya icyerekezo cy'ibihugu, ndetse no guhindura icyerekezo cy'isi. Ibi byose hatagombye kuba intambara. Buri gikorwa, buri mwanzuro, buri politiki biba byagenzuwe mbere n'aba bantu. Ntibakoresha imbunda cyane, ariko bafite ubushobozi bwo kumenya byose. Ntibakoresha abasirikare benshi, ariko ibikorwa byabo biraboneka hose. Ntibavuga amagambo menshi ku mugaragaro, ariko buri gikorwa cyabo gihindura isi. Isi yose bafata nk'ibanga rikomeye. Ibi bigatuma ibihugu hafi ya byose mu isi bihora mu bwoba, kubwo gutekereza ko amakuru yabo y'ibanga yose aba afitwe n'aba bantu.
ubu ni bumwe mu butasi burenze imbunda, burenze intambara, ndetse burenze ibintu byose twatekerezaga. Aha amakuru ni intwaro, amayira akaba imbunda, ubutasi bukaba icyerekezo. Tumaze kubona ibihugu 10 biyoboye ibindi mu butasi ku isi. Buri kimwe gifite uburyo cyihariye, strategy yacyo n'icyerekezo cyacyo. Ubutasi ntabwo ari intambara gusa, ni ubushishozi, kwihangana ndetse no gukontorora ibintu. Ndagushimiye cyane wowe wafashe umwanya ugakurikira iki kiganiro. Kugira ngo usabe niba utarakora subscribe uyikore, dukomeze tubane mu biganiro bigiye gukurikira. Ndetse unatubwire muri comment icyo wifuza twaza gukoreraho ubutaha. Sabe ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.